Bisirikiro olw'okutya okuwemuka ewaabwe nti alina omusajja omukumpanya wabula bwe yatandise okuwasawasa kyamunyezeza era n'alabula Ndungi nti singa tamukwata nga kalira ka mwana wakwasa ebyama ebirala. John Mutyaba ssentebe w'Erosse etwala omuluka gw'e Nateta atuuse era ng'ono yeeyamye okukwasaganya abako bano embeera okudda mu nteeko. Kubanga omuko bw'abazze mu maka tuteekwa okubeera nga tumuyita mwana kati tuteekwa okumuzza yeba waaliwo ebyasoba tumunenye tusobole okulabika nga tutambulira wamu. Abako basigadde bawera ensonga okuzongerayo baanike kye bayisa obufere bwa mukoddomi waabwe Ndungi nga naye yaguza ekibanja kino ateekeddwa okukimanya nti omuko Ndungi akumpanya kikumpanye. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Agono gomakuru hagakuru ga Kayunga and definitely nuko nareba ejembozi ngwasa kwa gutara umuntu gwa muheru kureba ejufamira okana urangwine nebinde bahama ebiriyo but ninjira blame neje ndahari bombi ima abana horana bamwita mamuha nana ogomukwe because itakariga tata wawe mushija no mukazi we itakariga tata wabahika kuruguza njimaisa wewe hina hiwasa yinji and of course no majadiro murwe hamwe no bajangu diri bakajikora hamwe ko kahati no shakubagiziremo butikirizana umukazi yajatire hatire kangambera bo wita and obu butikirizana kure butabireho kibenkiza komakahi abwanyu no mama maybe takamurmu mu rubandisize rero mun regenerating sente mwe namherwa byona baza kura ngwita kabarugurize konkito katera katochi boyine baro then daddy yabahiri taka for example marabombizo bya sente binje mnonga itakaryaho just ryeshami just hatungweni yakurira muni woto kubantu to kwikirizwa kajotreka tuyinza abo kuba itakanyabwanje hiri yashira kujangurirwa wabariya rihika kubaryenwe omukwe kimanyisa ngo warabine another enough land abo katabara bashana bakazi baruho bahurire n'abakuru konka kushika kujangu ngwene ritaka kukabe narukoresa injango ndabandi mbamurinka bamuhereza umufiteka teko kwanje mbamurinka bahereza muhara wanyu umugabo so yatensa na muhara wanyu mwanya bakaguza injirangu business n'atari impamvu arona n'abazira bo kubabina amatakanya okucharo kumbe okunaba nateka na maybe ogumwisha yabashwire ni hihi nitakeryo bari mukwasa ngo just arebera arabazira kujatita kari yanje mutaruruguza narabahereza nkabana mukozese obamupanisa abantu bakahinga bakabashashura ninga ryoke bakayemba rikosa ngo kwenda but aho naho kurebera ngo abantu epiteni statues ibintu birekora mukwe wa muntu kuza kugira ngo nayijanko wanyu numutebekana sana umweyere bitanda n'imbitindura buri kimwe n'umucikorana yare twahora mutekwa kuteka entagatano bakamwana umuryo buhoro kandi buruho burukumara n'umuteke ntagata washaka ngori twashikaho yagure ritaka yashira na kubajuma ngwimo mwine kachi kana ko babire bine ni wakagureze nana kasento mundi tubakareba so honestly ebintu twarakarebe kandi wahora guhine nebe hame biriyo kurengaho tinkumebe ebyarenga hakushara ko barabero muri ci niyo ko mundo bwakuboriya urukwebuzo twonkashinoti nyenda kubankananka kunkashinanka nachikora ati obe no basa kugira ahiwa tandikira ito turiho kwimusabura kasheshe tukakugambira ibiri mu bigendo misho tukagambira ibintu biri mu birete ntasya harabiturebire batandikire nakasente kace munonga ubundi wori yokora umunorondo murumo ina hakasente kace noronda hora atandikire habuzire so ntwenda ncusi tukuretera kakashushureje ko murumo gwanje kugira ngo tureba abandi barimo nebakora n'abastare big bank baryaho bazengu tukurinzire kwija tukakongerera akasenta ko ino kageno kakoremera mero kubogaho reka kuzahoke kwatambwe ninyowe kundazo muroni manya bintu ngukadera ho nyukanje kumanyise abamwe buce butuyineho no kugira ngo tufitire umudonozi nkezi ubwo twibwira account arunji ahumuza Abigail arimunasa emyaka 8 oguno muhara wa circulation office witu omwami Geoffrey
ntukora aha nawe and of course ariyo mbya circulations ebyamakuru nawe ishinga muharaweye amazara marungi yahumuza Abigail arukora emyaka 8 Gideon Senyomoni ndeba yashira ha street no mushiza wamani ntodaterebe akasheshe yatureteroha nakora ki urugendo ruruta and of course natsigireyo kagambo ki Gideon twakwakira akasheshe kerizoba Wamnonga Jemima na Chache, good morning. Amazira ngago Senyomo Gideon na abwesha na kwa kujo wanje okulindaza abashahe mune chikabiri ni tano kambe biche nyakiro omugenyi worizoba yayeta makanika wenkito kati mwachire atugambe mazina je kurugankai omumavumaze mbwire chi bitenkito wasikanikata ni motokani pichi nebinikebi Ola vati wose mushemu amazina gawe myaka yawe kito mu rugo gukora mukanika kigwe nyine nyene makanika wenkito mwana Yes charite na mutari wawe nabaramtsya n'abaturikize nabo kutureba muri kurungi amazina numuhereza Venancio makanika wenkito aha street aha India Star Shopping Arcade ekizimbe kitu ngwa kucheteki then in the opposite Stanbic Bank araini ya posta ni makanika wenkito ndunchera karenje no kimanya niyo nakirehwa chazinga ukora tinkumanya umwe biza umwe babura mwe no rukwiza n'undi ukora akashosho no murumo gwanje ego fereza na mnonga aba bakutekateka mu kikubasika arembe mu mutya kwasa kutandika gukora amumugwawo ukagushomerera ukagwegera muntu ukatandukura umurumo wo ngagushomerera kabira tekene ko institute kabira mitoma iyo nashomire nashomye byenkito so mbirumu kugira ngo nkabushoma kugira ngo kabyegera mu oyireho umuntu nabaza kwiza ayegera ari nyo ayijaru atagire kuri wija watandika ukashoma umuntu wena nasa kutangira level yona yakutangiraho ninga hine at least ine umuntu level yashim kubashimira yayikaho dinayisha yikumurimo ati nyonkanye wiza ahindi tinkwitaga level yona abo kubibyanje ninkwegisoro kureba kandi ugaruko kwataho kunga kureta beturu ko ine kubanza babosomereho kaci zene kaca ko warita bakakongereraho kunka nyowe kurigiriro kundi aho rukwizira no kutandikiraho niwe namunonga ninterera abaziro maranga abina abana baryokwe abo kusiba mbateganisa abatuze mbatware ibintu by'abandi babareti tubegeso mu rumogwe bukono abase kubaho nabareke kuteganisa abatayi babo umuzi akoretera umwana izemwe atanga captain mtiko kubandizaho naenda ke huzi naenda chitu bigambe ite byenkito tibukusera munonga oyire umuntu yatafiriga konka wo yene kidondo cyawe cyehuzi ya baraka nchikuranka zingaye 15 zo kidondo cha black 15 cya white 15 cya bukare kugira karizo kwenda kozesa ukuryanka itabanziba kuzwara konka baraka na white nzuzu rukutunda munonga then waza kufunira ikidundo cyehuzi usanga ine mpitirizo ubukose mpitirizo yo no password tokabazira nkito tine mpitirizo wafunire huzi ine kuba ine mpitirizo ni azinga mpitirizo ni 12 mwanzaba omutwaro gumwe na pora waza uchikunzire no dire chiwihamo ikigambo cyamara kujya kwendera na mnongo bavuze nindebo ine mbazi bitembaze giye kibaho agombaze kwakiyo bagomkerera ryari ati mutayi wanje ryaha anar kondeba ejine kiwi yakare bakateka ngwe kabura nzire ninterra abantu maranga ngo bizemba guze chiwi ejine mbazite yakare itabikozesa konka abantu ninje batekateka ngwe kabura konkereho omukatarerimo konka nesera sera mukusinga rgebe binde birumu nje cyo kureba abantu ninje bajya ngwe kabura erumu konka nesera so nani nsaba abahuciriza abatayi banye nabo kundeba mwize mumpagireho mbaguze mbaze mirongi erukuma jinkito zanyu nkito nyingi ziriyo zifa ahiguriye mbazi oguninguza siringi kakaga oguninguzo mutwaro niho ngo muhango munogo go mutwaro gumwe n'inkumibiri wabacharite na hata nkacha sanzo 82 23 32 35 njano gireba wa ate je nambeje wero kana makwa bwabacho acandikira kugira ngo ubundi customer kuyakwizana ntaruhu atakabura nterera kana mbakanje kwisumu tubase kwataga no mu mutaka he cyumba gizobuhereza nako nakakodi nakakoriyo nayo
niyo style imwe yo kugira ngo bakastoma batakabura mwene batakagera basigaje ndo muhereza venation mbazizi wenkito aha high street hapo uzarwa ni game toma kabura ukashimira mitoma ni zamba rakora mitoma wazara mitoma umchara n'abana bari mitoma abantu bataba baramusi ya previous akampura producer na nabandi nibyebi eshonga no murimo gwanje iwa ajechi watunga namba wachitunga yagamba turi aha high street na mnoga atakutetegeza yagamba opposite bus park angelentio line area ni opposite bus park area na Amazon then opposite eba kuzempa plaza mahurre niho turi omwanyogo abakire kanga room studio Charity na jemba kuza program simka na sigasenye mugiriyo naho murembo rwambara Musagazi wanje mungambirire nkunda arabeho ninja kufayo mnongo kuhereza tindagarike kurabaho ntamura mukize echo nachwa akonaka chwa nakanaga kande cha kabiri enkito zanje zindabe namuhire ninza kuzishitamirira kwarazi heze ngende nazo ezanje tarazite mukideye naye bare kugira babo naye bare kora muko musheija enkwata buta amurimo gwo mukono gwe gwatushemeza kandi abana binji emirimo nkaje netkorabo kuba ubwo inenkito nyine zindi tatazina munyanyo kwazire nabandi ngwe nyinji kugira ngo abakwemba zikora twabentu enda binji barukogaho tirakurengire gure nkito ya mundu wo kubanza ukatere nsube kabambuka hataba baba mbazikora kandi mbazi nayo bajine nyonka gurayo mbazgwe 15 abaguza ejenankeje zenkito ezezebukade hatubo bine iba kwambamanye iba kuteze nkito zabo zikaka mnonga ochikaho kashanga yabansi mnonga n'ubusheje kikade so ko kugugura ko kwareba kiwi atwo kwikomuka nibo bawaganyirwamo so nanogwe murabeho umugoreho ejembazi yabo ko mbabindera kubera imirungi betagiye tukushanga amahanda tuka Orwa kabiri baboriyokwe orikwenda kucendeza ahanshohoza yabana echo barukorya yishemero eje program niyo shemero kwano oreba abo kwana hija kwano kwegesa okwa kwasa kore sita keriyo ina yishemero kugira ngo orteke mu projects zebyo hinje no burisa ogire echo waganyirwamo ato mwaka nanguna neka nse initaka ningekereziye konkoshanga bata ishomero ritashabere kanisa kuyamisubwa kuhinga kugira kano shanga itaka ryaho nango shanga barapangisa dino shanga ko mwaka umuntu nabahanke mutwaro nkakinana umwaka gwona yete mwahinga mu binyobwa mwahinga mu muhogo nubase kushanga na staff yatunge cyo kurya so hatecho akucara amashomero sheme kuba tujya projects amashomero gitu kandi projects twazigeraho tuzireberere as if we are caring for our own nibimanywe mbeba tabashuka mbere tabashuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwe gistetane kikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke cyayi barakuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata bakora yama kasho mukeka gw'abagenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamo ko narwana leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stamena ntebe ibe ne box kireka nonda gufata rwiriwe omuzano ogu nugubagoroho rwa mukaga na Sunday shayishatu zekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishwe kazihangwe Orwa kabiri cyari cyankara nyumukuru gw'abandi no kubagenzira tunakushashura mpere zo guro mu mugoyi aro no cyendo murumo ninga nonda kuba amaze mu murumo ningwere tukamuhereza tarusente zo kudibuga wabakiriza zo guro mugoyi gwembuzi no gwazi no mugoyi nanko mishatu zonga there is what we call money discipline please
pasente zanjye. It is okay. Tari mebya okay. Ebyo nebigambo byanjye bimukosa burujungi ngo okay it is okay. Urujungi watinko. Buzibuti. Beba kwiye. Niwo mukazi warachukora. Ninjiro kiziro kubishaka. Basomukanga kushoma bani warachukora. Bishati nyoka nompera mukazi ukiwaza muteke musente. Hasi ukorye kifiri. Bana mwe. Umushaka bansukira. Ati ukuna uzengo mute musente wakwata sente zona nebyo na wabuza waho mushisha. Otiroko tware mama. Ashikoro muhira kareza abanyinja kafune shaji takufuna habaki ya. Kani woge mukazi warachukora. Yabo. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu konkashi wabigonjorota. Eyabana bakwananire kabandiyo. Betu obwatuma mutabano wawe ngo asishe future yabangi. Niyo ko maro tarasisi wanje. Iyo maro tarasisi yakureshana. Sasa ninga okuna kore niyo ngo nakufwa. Tokare bagara tumina bakazi babiri nyuma. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuri mbutebe. Abandi bina bakazi 8. Barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotera ndu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Jeka machi. Nugubagoro rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomezo mwabasyo. Ini nikakutumira ngo twachora mwana. Yongwe niko kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege. Tenkaru kahanu yantino ko mwana nika kwenyena. Mama mwe nyoni. TV West Nehinda webari wachiri itwe on program ya Sisimuka abahereza bawe bacine Jemima hayebare hamwe na cyo butunji charity akaniko kire akutwanzireba ebyija omumpapura z'amakuru twarebo mu New Vision yakashesha kan tureba recruitment of 18,100 medical staff stats barimo wajango abashaho abo kwingana gumwe na kanana na 10 batanje kwa recruiting kuchira munonga supporting a national hamwe na regional hospital patients binji no babe na referrals kurgo Mara Ramacheza health centers 3 na 4 ushanga baba twara referrals so aganijana makuru marunju munonga twahika bintu ebyamagara 8-year-old boy lives alone, struggles to stay in school. Yagama kurumbe nagarebere kurwa mu foto omojo w'emyaka 8 ari kutura we nko munju tayino mwecho kuri omwene kibura embera mwente bonira bukuba omwana w'emyaka 8 amazima nabaryo mwerere naenda support yamani yetunjire orupapura New Vision. Ham admits demolishing Bowino market structures ebintu byobutare bantu mwe apeje ya mukaga reba Ham omugiga Ham ebyagambire amakuru menshi New Vision ntureba the search for the next Deputy Chief Justice kicks off. Bakuletera ba possible candidates bakubasa kuihamu wa kuba deputy wa Flavian Zeisha kandi obwa hati niwe Chief Justice wa Uganda babukuletera nindebaho abatinya mwinshi yetunjoro papara omanyene bahabo abarimu babatanje kurebamo ubwo kuba Deputy Chief Justice. Storm brews over Bugoma Forest Reserve boundary. Majampi nabatanchire kutahira Bugoma ekibira cha Bugoma bitu majampu government already yabitahiremu deba nbahabo babikoretera
Heavy siltation has increased the cost of water treatment ntureba mu fotopoto ebyabo bikwatine na nebyamizi hamwe na environment ebyobuhangwa tubonire deba habwenchi mobile courts introduced to boost justice myaka miringo myaka abiri myaka ashatu ochibayo nohozo mushango and of course into regional court sahiziri so ntureba court zagumana Istanbul mu districts n'ingombi yanga bitari mwana bimwe tokamanya ubundi emushango ekacendera reba okuba bikoretera obwahatez court nezakuba zirinkahe twazo mutin vision ningashe bukwatine nenshonga zeminyeto nabakwereka how to pass the fit in test in schools kuchira mnonga abana bitu abari muri bajoininga secondary or Jerome primary umuntu oje mu environment insya abana abantu basya no basa kufitinga in ota abakaturebere most of the times ubundi peer pressure yateganisa eminyeto yitu no endoshane nabariya obo wakabi ojware ando shanga maybe background yo kurugamo ubundi te kuchafodinga so no basota kuje no mu environment ejo okabasa kukamuje babukoretera omuri papara or new vision actually new vision harmone mirimo mbeno takafera ko itunjuro rupapuro rutokamanya undo munimo gwawe umushagwa ukaba guriomu and amakuru ni minji Baja teenage pregnancy defilement cases drop in Kalangara agana makuru marunji munonga abukanti mayana Kalangara nugwe one of places ninga shemyanya itukureba akakoko kasirimu karamunike yunjira ejemyanya yetorire bizinga but nabajango bwa hati echikwatine nabana babicikutungenda baciri bato cases ezo zirimunzi reducing and to see my interventions ezibasize kubaho omwanya ogu twaje nombye mzano nutureba world at his feet Kiplimo to stamp his mark in marathon gontumanya nkomwirucho wamani and of course world cross country championship gold 2026 2024 2023 akozere alikwihayo gold and bakwerekana silver so no bakwereka urugendo yo mukwiruka achievements ezahichireho and of course agana makuru marunje munonga Kumi ready for IU Echkwatine University Football League level Fayo Coach Mutebi found safe in Kisubi after hours of ebajireho kubajire kutaha abantu bashanga batamwina masimu tegaro yabura bitunu bajang finally emguyireho and of course adije aga namakuru marunje munonga Ugandan basketball faces tough questions as BAL rivals invest big in Namakuru Marunjo Takafera Women's Day. Hockey clubs okubijenzire combined team scores n'ibindi binshi of new vision ashinja kubiburizonka bantu muno bano retunjira wazenda supermarkets petrol stations elizoba niko kurabasa kusharute kumibirizonko base kwemanyere biri muno bigendo misho Takafera na n'ibindi bikuruga aheri yihanga opportunities zo kubasa kutunga musente emirimo byana babikoretera omuri papura new vision katurebe bijo mu papura ora bukede Orutaro America etandise phase yokubiri neyiwe byokurwanyisa ebirara Ayatola omupya aleso bukoryo Iran yakubisa Iraq ebe y'amafuta epadde amawanga gatirimane egakose bikwendera bitu affectingire kandi bakoreka ngo Ayatola omusya nyuma yo kwitoriya hatoba rozira diro mbicerebye obukoryo ya leta buriya obwirani yatereze Iraq amakuru gari yaha aba boda enteka za KCCA zibasatiza ibene bya Kampala City Council Authority mwebye rumuneta ahabye ntambara mu Kampala umukurakurana yayo ningashintunguka birya hana byo babgaranjira mu sowano teka tyakuza korra Kampala ko wa boda hint no jiha umurpaproru orwa bukede ahan bajanto kumenya owino abasubuze mitware 3
bari kubunkenke and indeed aho bire nokorra umwaka guriye no gutandika kandi nakira katara musente twaturi muri season rimwe mbya bitakutambura sorry yare tosobora butabera kubunkenke embera bwetyo bweri ku mikwano jaffe egikolera mu owino oluvanyuma rwo kumenya maduka gawe ahandi nabakugira nti mama wa Segirinya ye mu Rugunya ku by'emari ibyo nabyo byabikiriyo ubundi kuba bitatebekeine biteganisa abazire bitu twaheza kufa bwene naho basa kurebayo basa kutaba kirungi ko kandi basa kugira cyo wayega kuba things happen for reasons so beryaha umupapura rwawe orwa bukede onyikirize gutwarira kimwe ha page ya senganso ngankuru nyonze kurwangeze mukorera kwange era ne timu ya bukede naye yakirowoza ko negamba katubeko betwatirako love mu bufumbo bwekendera esamaka mukatyabaga bye muri no kukora omukwano ne guddamu okutinta ndabaka nkabiro Bro bakajanga mukazi yaza kushika kwangana na yangi ne myaka nkikume nyuma ngenu ihinde byo kubasa kukoraho umukazi byayacwa mu kujangwa ayangane ukashanga yabishaza mu byona rukunde kagaruka kansho mushijo furitsiro mu makaji akazoko akarabara bamu hate yo gwenza kukorra ki nza kora cyo cyakubasa kumugarura peje yasenga byone bishobora tinkwenda rwe kwaso ahani mbajani binzayo konkano je kubyeshobera ahar papura rwikumna mukaga peje jo mu papura rwa bukede mbajanga uteba ekiro cha Lailatul Qadr ofune empera ezisinga ezemyezi 10 birya impendera nebyo mizano bagira nti police yagara kwesasuza vira then my committee mbagira ngo abacubuzire bita the new vision etoreka ngo abonekere kandi bashangire are safe ogwe nomwe ombakuru bebye mizano mwene papuro rwa bukedere rwasharita rwerizo kandi rwashiringira kumwe rwonka kandi amakuru agarimo nigingane yibwa kasheshera so tinkwenda ngo ushembe weyune urupapuro runo orwa bukede tubasabe tubase okumura nkuganda kundemera aracheka natano nemwe hezaraba omurishahemwe tushumukiza mu misho na program ya sisimu ko kusiashaisha tete tushiriyaha bitobwa hatkatizo mukamuno kache tuza kubantagaruka mutakaruga omukazi kakufuna obutobwo obwarurengo rwa kabiri twagira ngu enyamezo nezigira ki neshanke za yatka ningasheza ezafuna obufuta so immediately omukazi yaheza kuzara waheza kuyaye cyanyuma waheza kuinspectinga byono karengu ekintu cyo munkireto kujwa so nutuhatunga mama bazira je mama bazira urusasi kandi usasa novona tuzapereza kabaza akatakuretera usasa so ntukubazira twaheza kubazira je then tukakwatana neze nyama tukazigarra nko mbuteka bwawe kusheme kubaziri then tukakweza tukagambira byosheme kuba nokora nta cyaraje kurungi mutajaga kugira ki kuno buzubu konka obuzubu nubwije hanuya wanga kora ebitwakugambira ebitwija kureba misho okay so ningashina no wakusiba nawe wakutunga yakutungereryo okay so nacho cyo cyabasa kwitoro so okumukutwaza obufuta obumuringo gwa kabiri niko mukutwaza bwa kashatu niko mukutwaza bwa kana
Kongo akana butina. Konka nchirgira timing. Washanga ngu omukazi omushaha bernine ziyazarramu obuto butwabutunga notachigaga kubutunga. Ayishua. So ncho kigambira nti omukazi no byakozalira omucharo bakamureta omushaha abernina ziyazarramezo no basa kumusevinga gireki ohatunga. Konkazi azaringira shaha bernina ngashizoba aziri usa notachigira ki notachibutunga. Hati ntuza kurinda haho emyezi 3. Dr. Yakutin Samkaya. Chao na haba uchi. So, ejo time ejo yona to exposing a part says to infection ningashi hajire mu bukoko. So no bwa kutunga obukoko nubukuriye huzezo. Ayibambe. No bwa kutunga. No bwa kutunga ehuzezo tuzarakwate. So enyama zashikirenke zadizireki izabire used. Tuzachiru fresh. Jangu wakwata nsizaone gakane kwata. So aho chitukora no kureba ngu obukoko bwe twabanza twagira ki twabuya kandi expecting ngo obukoko bwe na nenyamezo kuba zahiringire ntuntu banza twatware myeze ngahi 3. So waiza myeze 3 hatujye myeze 3 niyo kwani ngambira ngo mukazi kintu mbi byamutabireho byo byakuba nagamba ati nyombuye n'ibintu tinki bicenga obino buretwa ombukazi yenkare shurira kwendera ebintu nkebyo. Konka ni kitambwa kandi kitambwa washikira omushaho ni kitambwa. Hata nini ndeba omudachikeze zimwantongeraho mwampeza norankwera mimo watebeka nisajwe mbere gwanje areve yimkorera ngo yeshemerire omucara kutahira. Hati kunarugaho. Stiro busasi nimbureba. Ukuzo mutoyireti ninkureba. Okushesha obwate burahari yabutegerize. Mbwenu how do we go about it? Yeah, so makamenjeri yatangiremu healing process ningashi okutambirwa nokutwara time yako as a must. So cyo kubanza kitukubanza kukora nico kugira ngo hatiya umushaheze zo kubanza mushaha bernina mukazi yaiza kuzara tukamanya ngo yako. Otaferwa mama niko kusema kwa nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yasukubana iwakane chito chikoka kandi sukaba kubana arebo mwana we nana isuka umusayibwe yagira miso ukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso ukurikana kora kina akora utaka keba kandi sukumnyana wanje mari kujanti activist hita buri saha emone chweka zo mu abazi wagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kubene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kanu in VJ Rama the fantastic mafras tora kwantu makane mbera buri cyano kwa ukozere bati ekibi ubukora polisi no gira miso nukaga no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitu bachoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that emazaz guilty. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo notukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko aboko koko anyoni ndeye koze cyamani. So iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera omutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ogere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwo katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharuka bejo mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice
kandi oyihamu kihango kurigirira uko wareberera obuhingi n'oburiisa ira okurisa kaba kuriyo kw'abantu ababire bari nk'abatashomere konka hato obuhingi n'oburiisa niyo backbone y'ihanga ryaitu mbwenu orebeka ngu program egi tiyagumana ekufeera borwa kabiri Shahina Zekiro. Ebyomunju nibimanywa mbeba rutabajuka mbere rutabajuka otaferwa rutabajuka n'ebyafayo omumuzaano omusya obusaasi bw'omukazi rero niyo watemba basi ayine kutiya onesito yebuza omuzaano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwaakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuheereza n'ebitiinisa omu bashweriine hamwe n'ebindi bingi ebiturikubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwe chiteta nechikazi ninga nechisha no mukazi bambi ari mukazi ari kunuka icyayi barakuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata bakora kasho mucheka gw'abajenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stame na ntebe irone box kireka nonda kufota rwiriwe omuzaano ogu nigubaga uruhobo rwa mukaga na Sande Shayishatu Zekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza n'urwa kabiri Shaha Mwenda n'ekicweka zihangwe. Otaferwa omuzaano wa Kukiroru kurugomba Kigezi Universal Actors. nokora cya Burka eyine ebizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo bitu obwatuma omutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo ko maro tasisiro wanje iyo maro tasisiro yakureshana hasa ninga okuna kore niyo ngona kuswa tokare bagara twina bakazi babiri masigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi munani baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya bono terendu owa Kukiroru nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubaga uruhobo rwo kubanza n'urwa kabiri Shahe mwezo mwabazyo kandi gwija kugaruka mu rwa gashatu n'urwa kana Shahi ikomizo mwabazyo ini nikakutumengo cyacora mwana iyo ngwe niko kwakira muzana bakaba kumera ngo mutwege tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyena twegiteho aha programu yareba hindijire ayitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabaza kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zese nabenye konkana abawana ekediyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga eche barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kunza abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sande Shahina Zekiro aha TV West Honga
Orwa kabiri. cyari cyankara nyumukuru gw'abandi no kubagenzera tanakushashura mpereza zo guromo mgoy aro no chendo murumo ninga nonda kuba maze mu murumo ningwe tukamuhereza taru sente zo kudibuda wabati mwana zo guromo mgoy gwembuzi no gwazi ngomugoy nanko mishatu zonga there is what we call money discipline please it is okay tarume bya okay ebyo ne bigambo byanyu bimukosa burujungi nimwe abantu ngoke it is okay urujungu nyati nkwenda kumpura urujungu manyago okay nebici nyenda sente zanje gesha umwojo wanje buzibuki beba kwiye iwo mukazi warachikora ningero kiziro kubishamu basomuka kushoma bani warachikora bishati nyoka nompera mukazi ukiwaza muteke musente hasi ukorye kifiri bana mwe umushija kabansikira ati ukuna uze ngo mute musente wakwata sente zona nejo inebyo na waguza waho mushije otiroko tware mama ashikoro muhira kareza abanyinja kafune shaji takufuna habachi ya hakani woge mukazi barachikora yabo TV West Nehinda we bari baciri nitwe on program ya sisimuka turi umuntu gendo misho bituntu kusaba Stanbic Bank iwe oyine biroto byawe financial kandi urukwenda bitambure ye kwata Stanbic Bank ababehire kujangwa kutambuza mu rugendo rukugira tekaho no basana kuba mu gigamiro gwa byona abokano baza ku loan ahaka interest rate kache bakubicire senti wari kwenda kusavinga na Stanbic Bank bine products na services nyamwinji eza kubasa kuyamba hona hori orintunga more kabarora aruwo rusoroti orinkai we need amataji okwetorora ihanga iwe cyo ine kora rebo mchaga chawe chari choruho reba office ya Stanbic Bank H2H orebe echakubasa gukora nkomuntu and of course ojene nendanga muntu obase kukozesa Stanbic Bank umurugendo rwawe rokugigahara okwetwargayo nizoshongeza umuntu zagamba eza finances ntoda turebe finances zeka noha ashemeye kuba na managinga ebinte bukwatirine nenta sanesho hoza yeka tusheme kwantu behandoringa tuta etoncho kiganiro ekiturabe twine akasheshekerizo niyo nabanze kukibuza iyo noteka ngono hayine kuba na managing finances zeka no muntu ayine obwenje hakumanaging finances obwenje noja kubipa moto bwawe na no bwabaro no hariho no wasa kwa notunga sente nyinji konkota kubasa kuzihandoringa hatenga probably nyonko muchara nimba ni my priorities zeka twaka spending and spending achikwingana chi obwa hati niche tukwenda tinkwenda tuzegura TV kandi oshange tutine byokurya so wundo urukuba ino bwenje bwo ku budgetinga that time nuwasheme kuba na handlinga so wareba umucara no kubasa kutera kareto nabasa kuba no mushija actually in a home hari umuntu ari kuba ari mwana kugenda umurunyankore but aine financial knowledge ari kubasa ku budgetinga ari kubasa kutereza sente no bukakwa karikacho kazikozesa either nabasa kuba ari umucara either nabasa kuba ari umushija kuka kujambi turyo muka kandi tusheme kuba tukora hamwe kikabe cyo twena twakwatanisa iwo muno leta nyinji nanya ino tujezi tukwatanise tureba ko twakubasa ku managing ato ware buri ataba tujeze ngwego ndabaza ko ndazikora hari abatabukora sente nakujawe kati ninzikora ngo kati kaheka acheza kujombekaho akateka okugira ngo hati yabo mushija obusente bwatandika kukanya ebiteko byatandika kuba bingi ebiri kwetenga arije emwe byaratahaka uriya kasigara nabireberera ninga bari nabiteka iwo kuri yo muka ogumize nyoka nagwa mahega nyo mushija ranyeho noha owundaze kutekera kitoke noha ebyo mbere muno teka nko mucyara ata mushija kuteka jata ati ndi ari kanje nkwakira abantu we yakwakira akureta kuta omuka
eyagize heche banja that was money eyagize heka that was money kandi ibintu byatireho biruvariwebo nakuja teche kibanja nkakigura miliyoni 3.5 akuja ateje njo kujombeka nkajombekisa miliyoni 5.6 uhurire that was money kandi abikozire yabisyeho wabishanga hati inamasiko bo kugira ngo umuntu already kayaje bembire yaje korire yatireho ebyeshime kuba netunga hati wo wija naborya nyongesererezo nahabwecho omusheije nwaine kuba nareberera finances zeka ata iwo muchara owargo busere hato ino chobanja iwo muchara wargo buseri ejenjiti wajombekere so kwara afutereho omudara gwenkoko nkahwa harbaju obenyanya obaki kwara afutereho omudara gwenkoko nkahwa harbaju obenyanya obaki aine kuba namanya ahita karye wakorraho kine hata numbasa futeka teka okukoraki esente zine kwani zimanagingwa omushija yo mukurebo kwanje kandi development sempango eziri kuba nzoreka mbwenu ngu sente gira hantu nanga nisira kuteka tekwa abashija kandi obine kwani bazikora uza kushanga kwikakuja ngo motere kiju ati ncenda kitakazo mu irembo kizenga hari yahifeye kiyungu then uza kushanga ngo yagureze mbuzi yazitaho hati wo mucyara waguma hono zhereza byabishu nosheka ndumuni ndeba uri munoza kashika nojemerire kwaniza bwo nyine nko kurahashemerire hata muherwa izoba ushanga ngo umuje development sempango no kuziteka teka konka bahara banje ababora kureba okoreso ko wakoresaho derererere hato mushachi kubuzo tirinda ho gacho tinarwaro torkoro turwanyi totereka tsenyenja kare etiana ndakora izobe ryo kitambuka kandi we narebera habanja narebera amamotoka narebera aha kuri sente za famu na nebindi because that is what makes a man and that is what makes a family konka bahara banja bana mazeme cyo wagamba nuko kubishemerire kuba biri charity batatu twaza kureba hati ebintu bihindukire mazima haro dekangambira ari tumwache sigaro karamu atari necho but twaturi umuntu gama kahantu gukarenkana nacho but mazima arabashije batakuma ku planingira sente iworeba abukanyoni mbanisi bo mukani ndebe kubomuka nko mucyara abashije bamwe emyoga yabo tubagikozira aza ko kubabuzire kujikora haba mushift ubwo tiya bamushija ubwo hata nabatabamushije nabana batabamushija naho mushangira natanka kudautinga atire tocho karebo ukashanga ndurusugazo umuntu bukuzamisha nano mwe bitu no bakana bo bahinduka urebuzo twandi unabende bireka ataryo abo kati nijabegere script na ijine manifesto nunje mazima niwe gicirizo jote otogu namufuna batatu kumaka ibinje bitandika kuchenjinga and haruna nabashija of course naba na wafuna kaka sente ninga yareba ngo umuntu za progressinga hata rebo bawaza ko kumukiza mani emwe bitense byawe byakubasa kombekeka atandika kubitera kubistamera akwereka nguzimesho binyinji so ni ogarike nyuma batata after some time itabakazi nutukora with twatanika kuhavinga abana oshange entekateka zitu zahin ko shange yo buri cyumo cyone cyoro munoko nokora nukorera abana bawe nicyo kora abakazi bine abashije batakubimanya abo kate umushija ya ubundi yamangwa oyina kasente. Remember we are managing family finances family so oyina kibina baro takuchumanya no manya ya family ninga haturiya no maba atakuchumanya ukano bwata kuchumanya na nimba sakwe ninkora mebitu ari abakazi abo kushanga banashashora school fees z'omwana we abukana mana aza kweregana niba agumana namja twokwishike twine school fees omushija mwene yakwesente umuntu azikose binde byeka but kunoja ngo abashija nabone baberekire ngo nibenda kuba ba leaders mu family nibenda kuba bakuru beka ko kuba kucigamba tukabe umuntu twatanise zo sente na nebirowozo oshanga twayombekeka haturi ya family ya turya hari yeje yayebaganisemu eyo mukazi yayehagwire na akore byakorango bishemeyire na nomuje na wakajatana rwariyo nagamba you are going astray kokuna ndo mshija nagamba ngo someone was leading them astray ntimanyisa ngo obushija mwatandika kubufurira abo kuba emyoge mukuru ahaka ahabwanje mukoreba na tradition zito kuziri na bible okwera kucigamba ngo mshija bo mutwe gweka tinko wa mutwe gweka
kandi nkabura kuba umutwe gwa finances zeka yanje tingwa umutwe gweka kandi nkareka omukazi akaba niwayekorera omugogoro ogusheme kwa ninyekorera obore nontunga Jemima so nyoni nyenda ngo tuguce tugarika musinje gwe no kugira ngo omusheija niwe mutwe gweka mashiyo you know then hat doctor agurri waraheze kuragurira esente zo mushaya kusegera ya mtwaro mushanjo ozukwate ozumushashuri hajiro twaye yongeramo ogaruko terrebaro otumwami tubya tubarire mtwaro mushanjo konkare ashangana neji nayo kurigiriro kuyabera nayo yenda ngo agitere bikatu mbone yanaja ngo mwongere cyebiri tumwongere cyebiri nanako se kigambo kigwi na yanasha bangu tumwongere ecyebiri deragira hineze naziro mpare yanje je ya jini eje hanzira hanyuma ye kabada yihamwe harumwe mtwaro mushanjo yihamwe mtwaro ebiri ojumwongere horiyo no program so nyamere kwizoba ninjango musheija nuwine kwa nareberera finances zeka konkana mbana murabire omukutensa bero gumano omuhweraho ahari kuba ntenda kujabirira haza mnyano wanje yishike ngunesha ko no terrace muhanda hace ni butworeke ebintu byene kwa mbetambura mbakwatira nesente ejo ratera munego erinego mwana waza kurwa mukashayi mwana ndakunja ngo uryo mwe na bwija we na yijo motoka no but haro nchurujire no family dynamics zanya no mutari kuja we because first of all hati emotoka mazimagari mutecherera kijari ngo abukati ntujirebera me bintu binji abana nabacero mu mashomero ari kubwa no wa boda tichera abana ngamukaga bona bodo kwari munavugo jo tugaho tumunkare kangora kamotoko tukondagora kamotoko munde nabetwarira muza kweto umuntu mujeno mucyaro twene families mpango so ate motoka twaciregirebera omurakijari munonga kaja no tumanya ngo ina mari minji kandi ni expensive yeah it is expensive hato wotakaje foundation ukagure motoka ikatomere karga utingo na kutambura risks as such tukariyo ni ngoreka risk rya ahitaka na ne motoka kana abataka woyine nkabira ashatu on process no yiha ho kamwe ukaguza mu motoka nanaga namataka kaguma huwa wafire ko gaja ngo tanitira motoka kwa waje siya ajerebizo ejo yahwa kuwa waje rotatu mwe kangarike ngure ndijo waje ko yahwa hateze sente zo kugura motoka riyo nozi hayi kandi zo nizo fabofa abantu batanitira motoka babokore zo motoka sente zigura manage ngumshisha dukorwa bazo motoka tuza kuzigura batinyana naje ngo kasheme kwa habire he kiganiro manye financial goals zanyu ka family mwereba nkabarenyo exactly omugwereho okuganira nawo okuganira nawo batate bibya bitabiro kuja ngo twakoregana hamumbi ya sente obundi maybe responsibility abashije kubaraje ngo kishano cywanotera kunoja ngo nuko kuciro mu maka kikabe cyiciro njumunonga man tendamaka exactly still are bya shakire kare bitinera license that is no longer a family kureka nani nteka teka ngo savinga na jati it is okay nyo million mushaje nasi kuzira nzizi nico nani nteka teka kwa kwikawazi bonera hari na neshchweka oyijo mugambiro tunajibonera hari na neshchweka mwene balance injijinjijini hate cyo njija automatically kwiso mugisha wo kugira ngo mushije na ija kwicereza jati mucyara akwesige obarenyo manage this money abo kwa mwana bukora kandi shanga mbiziro mukayitu kandi biryoke konkanya umutandika hariya hanze buko nyendo mushije abanza yebembere finances zeze then arebo umchara wo kwari kutwaza yayenda agume namurekera abini we yaguma nakore ibintu wijo ryo muhwezi wijo ryo muto gwacu okay tuza kubahwera konkana uhwera nabo yino mutwe na program ya sisimu katuri umuntu gamba ahashonga za finances ningashe entasia neshohoza iyeka turi umuntu jeza kwabinge kiganiro noha ashemerire kuba na leadinga narebera ibye sente zeka no mushija no mukazi basheme kubana bakora hamwe sheme kwa chita umisha tuza kwantu akira enteka teka yanyu numukwana mututera amasimu kikabe kiri kirunjini twahura imwe n'umutekateka no hasheme kubana nashija babati babakaba bapuru baba bamarwa baba maraya manyabya katorize nkahinanye mpinduka njanta bakazuba hati bakaba bebikaramu baba bamashoche baba bengaro baba bonkito nunjeze ngeze naramarande yishashira
kitazamukira kabasi ese muri benda za iPhone manya byakatorize nkahayibambe eshayo nanoza umuha nakawa muri tfano kushaka kandi ukiza kumugamba ho he nakoreka ngo nakusira abana bawe Bo uzafutantana naka kato dere karwara umukuru dere karwara ubujoka dere mabyaka aho kuza kugira ngo ze kasya ho ine kubana ukasya ezi wakaguzire zibazarenjire no mwe kaferamo atezo zifa uzafutandika busi no zo mu stand big bank oja kwa no ngambera wambuga no mu muhanda noza kunyebaza bina matajgo no mwihanga zahitaje kuri hihi base kutunguka nkabanda kwa yoni batunguka. Alright, tushimye tukuza mu misho na program ya Sisimuka obwahati katizumuka humuyo kachen tuza kubantu garuka twakira amasimu ganyu mutakaruga. Nehinda bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season. Kurgo Misiri, hamwe no marisizo, kuza omukutaho mutindo, nutukuletera buri kimwe cyona kurgo mbahinje n'abarisa. Wabo hinjire na mnonga koko kuko nyoni ndiye koze cyamani. So iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwantu kuletera abahangu abakugugu batwegese okora okonderaho ecuwayeganiwo katasya kasente okabisa hweka yawe. Uri omwe nayiza yebuza kantuma nkabeje nibazi byaro mu kisharara kanda haka haroho kabeje mu mbuga. Awinako harakumanya agambire hondizo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura. Manya oyege okore nitwe obwe turi kuletera abahinje n'abarisa inga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi yiha mu cyango kurigera uko warebera ohinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kwa abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone yihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. Orwa kabiri cyari cyankara nyumukuru kw'abandi no kubagenzira tanakushashura mpere zo guro mu mgoyi aro no cyendo murumo ningano ndakuba amaze mu murumo ningwe tukamuhereza tarusente zo kudibuda wabati mayone zo guro mgoyi gwembuzi no gwazi ngo mgoyi nanko mishatu zonga. There is what we call money discipline. Please it is okay. Tarume bya okay. Ebyo ne bigambo byanyu bimukosa burujungi ngo it is okay. It is okay. Urujungu nyati nkwenda kumpura urujungu manyago okay nebici nyenda sente zanje gisha. Omwejo wanje buzubuki beba kwiye yo mukazi warachikora ningero kiziro kubisha mu mukanga kushoma abantu warachikora bishati nyoka nompera mukazi ukiwaza muteke musente hasi yokorye kifiri bana mwe omushisha kabansikira ati ukunabuze ngo mute musente wakwata sente zona nebyo na waguza waho mushisha otiroko tware mama ashikoro muhira kareza abanyinja kafune shaji takufuna habaki ya tandikisa bakurunji na Simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyoko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo wo mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto
izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ibitwiyinguririze ibyakubasa kwindura ihanga ryitu erijukwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe ko nabenire banyoka nitegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine ukana amawana ekeri yo kujya ngo ushwe bo musheja orukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte barabiremo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebire baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze ciro aha TV West Honga Babare mnongo chirinitwe program na yasisimka chiricho butunji charity chine Jemima Ayebare chiro tutamburani mpaka shaisha tu dakika za bashatu na 8 izaringo mushayitu ya kabiri turiyo mu makageitu turiya habinte kwate na sente tureba no hashime kwa na controlling finances zeka inga shaka sente keka no hine kuba nakakurra akaja tunomanya ahechi ahachiriya ahechi na neti antiriyo ni intana nimwe abariyo mbateka teka ngo oyino tugeza bene we yabirebera otugeza nyote natupima ko kwatima ho tutandukira no nagira ntireka kizo mukono yo mushija abo ko mushija no mutogweka na bible ne kitugambira je ne kitshorongeza je de no mchari akamuhereza nko muhwezi aho yaenda kuremererwa iyo ntaho kwizira ninga ho kurata huguko bantu ho bahugura you know right bitahasigara aine kuba najati echi deno kamuhabura inene kesi so nariyo ingambira maranje nti ayikirize iba amrebe timanyisa azin okubari turiya hantu tuganirira kare kanshi tahariye nyikirize ibanyi andebe amanyangu ni mbasa kumanaging ate finances zitu aza turizire sumuzanya abo kwanko kashonjere cyakutwahikamo ajati mwana mucyara nyoni ndangu niyo kwata je sente mbwenu tora konka tukore heti na nete byasigara kwara inde kutasemwe kindi still I have no problem akwani mangu no manya kubitereza konka cyo kirgira ha musheja wanje abe no yampereza ubushorozi bwobwe abo kuba yamanya nimbasa kutwazaje konka from time 0 to me aine kuba ryo mushija konka no shokwe abakazi ni mu mukachikwatamu ese muyite not even not mwenda not ina mwenda
inamwenda hazana namusikana nda kumusya mustari abo kuba tuwayatucha alipira ishibiye hamwe batwoka because turi umuntu gamba abintu byamaka tukatereza tutavuga tureba no munshongo munde zikoreta obutabanko bo maka ikintu cha sente omundo tekateka tumwazando ziruho umwe tumwazando ringaje umwete ziruho senshonga kezo bundi tutekateka twayega ku managinga sente omaka gitu nichoza kutuyamba umwe kugira makamarunji tukapro ningente akashanga wagura lipstick bugambiro na nenkito na baga na nachi noti biri noti mwenda noti na mwenda yes sebo entenejeni bana sizimutia twasuze kumunji mutawe yeba ni program yeba rejibera ko nera ko sivako akati cyarite iye ibintu byatuka gutunga kandi kubunje kugambe teri n'utatiza kukaza mu kaje baratoyagala aro bagatambya so ko le video binde kugambe kandi no bitaka wo bito bibinde bakube bifamu ngendo niyo kula nyama kugenda maso totola kutinda mu kaje walai kuburira amazima kuko bavuga ati ibintu byatuka umukazi ushobora kubera nawe bandira n'abandi mutagerwa nafuna seta gafuna bakashaka kayigisha iye uwo gutangira bagamba ngo mukazi wanagira wazi nawe kaplani ngende muberanga muri ikintu kimwe ndamutwatagana eyo kubidinga wabakazi bakula niyo kutwala mu maso niyo kuba kusengera sente niyo kuba kola kito iza kujya ku mukazi yagala okay Ngombe kuna mukashoti katuna ndembera sisaka na sitaile wa bishukumi mwenye kumi mwenye yes kwa ade tuma yali na kumwa TV nebe ditundo mukani yangu ngogelo gitu ndakuna bida kana kuneka icyo no kunda kigendo no mulimo ko mulimo ko genda mazi tebe kule bitu biwa kagendo no mulimo ego yani tumwe bali kuweza kigade mukaya byaje sana tuyanziza tuyanze ategwe nkwagadde nnyo mwagala naye rero susi zangu but of course koko yagamba yobunda abakazi twine inabine bichoncho byo kuba ba homemakers obundi planning reka na chi but still koko twagamba turi mutugeza ukombekeka ishayo n'abashije ikintu mukirekura okay ni wetere nteresu munkemwe noti bir noti mwenda noti inamwenda yo twakwachi yes to represent n'abashemererwa ngo charite na n'umujema namugamba na amre change da ekere sentingo kakudarba mu ntindamo urwaho tekami twakwakira munonga nabintu bakita shongeji okamya ngutwe na kwa financial manager okay kandi ni kirujira hafitsa kwitu nangwa no kugira ngo tudagane ubujana ziganige twita responsibility sharing kugira ngo arobo umuntu umwe muri twe yakwasa kubona afunga sente ubundi gucira mugenzi we ego mwene kandi tukushaka kabisa ushanya ngo umuntu bakakubona umurunja sente zikarebeka Wako mushoboza kandawe tetkendijo utika koresa bye byafai Ngweno kandaho cyekajya kugira ngo tumenye icyo ubugata bw'icyo hagati y'icyo turakitse ro tukamenya ngo yewe bya sente bingendera ku bundi nashobora gusete kuri kugatsa yego kimbetere okumanya ngo hakunyewe hakunye n'amano mu cyo twora kandi ubundi muteko mu mpera twashendijo nakura Benesho ngendijo twine kuruzana na munengo mu community bininga twaserembize kora ambaye kwena nikiyamba abo kwa washanga kwenda kugurema kwa nenge itaka ateje no bavere mu muntu ebembize ko fara bondi za kujya tunyogo nyine rusende dinga tungire plani ego Kwa communication kwe kubaho ogo abataka tungire plani hata gitungu mu mugenzi we buzima Tanto koko ya bank seze na ile ndio kukia mbona kulita sente zito ndio kisha kuongera kuyamba bataketegwire kugira ngo prami yanyu bwa kata dipira na buteka muremerekera ka sente kale karyoko
dore ko muri porogaramu yanyu mugenda mwiyaka sente rero mukakodetse buzima amabata shora mwena mukwatanise ninga umwe muri mwe mwamara kumanya ubukungu bwanyu nego ari kuri rundi ijo rero bintu bigenda myinshi wabaye mnonga Ambrose nitwesimisa Okay, wabare mnonga Ambrose chentunguka umuri ntungamo twakure abanyarubare and of course nkuko yagamba mwine kwemanya nimwe ukamanya ubushobozi bwawe ahiburi ningashi ninja mu statement yawe riya nobwera abenyo yabe emberire tu selfish yo kujya kureba ine moto jezi ko kati mwene uko yagamba we yachitereza abo of course no bushija mukuru ebyabakana manya no of course no mwebembezi so honestly shonga zentasa yamakana abanazireba munonga nashemerwa kunareba abashinja nibo batera amasomo kandi bakoreka kugira ngo tebyatira biriye byandi yo mushinja no kushitama mukareba mukepemba mukareba noha ari murunji aha kintu nanka usinsino atarga akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti